ambo inga hariboni minti va sweswo ku loko mi bengoma dyambu ha hariboni ku va ku mbariwe ti-jersey na majosi na swipfulani swi ku fetsa mara ro hisa dyambu ni vone va kha va komba giyani va ku 27 kumbe ku ha ngoma giyani kwala ku nga na ngoma a ku fane ku kumbe na hemba va ka yini ai a ni tivi kumbe no nghenelela sweswo no nghenelela sweswo ka swi nga lavi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. mingisero sungula hi lo nhlekani Hayi njhani? buta mina mpfukini n'wina mi njhani Na ya kha pfuka. okay eyi a redi sweswi ku nga vula n'wina phela loko mi ku ma pfuka i swin'wana swi ta mi tengisa ngo loko mi ku ma pfuka kambe hambi swi ri tani hi mi twenini mi ri yin'we Mina na problem bya vukorhokeri bya Eskom man. Hiku ku na mavhiki mambirhi a ku na gezi gezi a ri ngheni ri xaviwini a ri ngheni a ku birijiwangi ri lo hela loko se ri hoxiwa ivi se ri nga ngheni so loko va foyineriwa va ri ku tirha vanhu vambirhi va le Vhembe se lowun'wana a nga tirheli kona haleni ka Ximawusa ku ri ku tirha hlanganani leyi va ri ku tirha vanhu vambirhi. okay hlanganani ku tirha vanhu vambirhi se loko ni langutisa ku okay vhiki ra vumbirhi se ro hela gezi a ri ngheni ri xaviwile mara ka ha yimeriwe munhu va ri wa ri a ofini se hi na problem ngopfu mi nga zimi ku hina a ni hi n'wina muti wa ka n'wina ntsena mo n'wina mi ri n'wexe mi nga katsi vanhu vo tala kambe lexi nga koho i ku mi cincile n'wina loko ku cinciwa swibokisani ku ya ka KRN 2 ya swi cinciwile loko mi xava gezi loko mi hi mpfhuka mi cincile a mi nga xavi gezi a ri xaviwa seke ku vuye ku cinca yini so ro vuya se ri nga ngheni swiswa loko se ri xaviwa ri nga ngheni so loko a mi lo cinca laha mi xava kona a ku cinciwanga se loko mi fonele a mi fonela call center ya ka Eskom ku foneriwe a call center ivi loko ku foneriwa call center va ku munhu loyi a tirhelaku haleni ka Ximawusa i le a ofini ni vula ku mi fonele call center ya le kwini ya le Louis a ni hi fanele hi fonela a Louis a mi tirhisangi nomboro leya 08600 hikokwalaho ka yini hi tiva ku hi fonela yona liya ni vula swona ku na nomboro ya ka Eskom va nge 08600 hikokwalaho ka yini mi nga fonelangi yona liya ni nga yi tiva no tiva liya ku loko masiku loko swo tshika swi onekile hi fonela yona liya hiku ku na call center eka Eskom ya very customers care a ni mi customer eka Eskom n'we a mi xavi gezi aka masipala mi xava ka Eskom aswo se ku na nomboro eka Eskom customer care fambani ka internet mi google 086 037566 ya Eskom yaleyo mi vulavula na vona enkombo to mina 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku nga ku ri na n'wana la mutini lowu endlekani Professor Mfukeni hi pfukile hi nga vona papa hawa hi pfukeni hi n'wina vanhu la hi xitalo okay so mi ri timhaka ti nga na chachacha ya ma swi vona se mi sungula swin'wana ni xewetana na ncindzani Mfukeni ni pfunela khala ka ku twisisa mani a ni tsakangi mina a Johannesburg ni kombela mi ni vutisela va masipala wa Johannesburg ku leri tiko wa ha ri rhandza na ivi mi heta mi ni vutisela mfumo wa ANC loko tiko leri wa ha ri rhandza loko wa ha ri rhandza wu ta vuya ka mina siku rin'wana khalangani off ramp ya Malobongwe drive nhlange na nkulukumba un'wanyana swi komba ku i dizayile swilo leswiya swa yena swi nga koho kwala tikweni i le ku chayindele ka timovha nkulukumba loyi i ti thakerini mizova ro tikomba ku le ku tizameleni hindza hi lahlela nyana 10 cent to rhanda nyana kwalaya so machayindele ya yena wona ya basile mara ku va ku mihisa loya ni ntokoto lowu a nga wu tokotelangi ende loko mi languta swa tikomba nkarhi wun'wana na wun'wana mhangu yi nga tshika yi ve kona yi koxa vutomi bya vanhu va Malobongo ya tiveka ku rhovotele ya ni na nkingha swi tsandza ku yini ku va masipala va kuma vanhu lava nga ta specialize hi rhovotele aka minkarhinyana yo karhinyana na na yi vona robot leyi mi vulavulaka hi yona kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini n'wina mi lava ku vutisa ANC va City of Johannesburg na swi twa ku
swi vula swi wela ofisini ya meyara Dadabrero kambe laha la kun'wana ke hikokwalaho ka ntshemi ya ka ANC yena wa ANC Dadabrero okay yena wa ANC na ku ngutisa ku loko mpela wa hara ka swivonani hi humeni Johannesburg ka khasha la Johannesburg se hi twisisile ku Johannesburg yi tsandeni mara na ku hala ko saseka nyana hi nga yisa ku va yeni na ko sili swi le ku tsandeni ani vete ni tona misa lo chayendela la maphorisa chayendela na vo va ka metro va lava hendlaku kona wa chayendela misa a tlhe va byela ku ho yima ni siku na ku hita lava va brika va yima he vana hayi veri ni nga mi rhumela na video ku mi languta ku wa chayendela misa luya mara i tshame hi vulavula na vona na swi tsundzuka hi tshame hi vulavula na vona va kombisa ku hayi va swi tiva va le ku lunghiseni na ko va ta hi ku ka vula loko mo tlumbana swi ta tika ngopfu ka mindzindzakhombo ku swi endlise ku yini ene vutomi bya vanhu a swi twa swa mindzindzakhombo okay insurance yi ta na hakela mara vutomi bya mina ke ene munhu la nga ni chayisisa ma n'wi vona ku hi ti tsandzekele khale swa vutomi i lo ti tshamela i lo vona ingaku ti ha hlupheka a yima kwalaha ka xikarhi ka patu a sungula ku chayendela ivi na hethi hi n'wi landzelela va ta va ka metro va fika va brika va n'wi yingisela a ku se wena yima na ta hindzisa lava ivi a hi hindzisa hi ndlela liya ma no kombela mara i ta va vutisa mara na n'we a mi swi vekanga mi nge vuli ku munhu i ti tsandzekeli swa vutomi hi wa hi pfuka mani a ka tsandzeka i ta pfuka ka munhu loya ya no sorry na withdraw rero iko 0860 002543 a hi tweni wena ku angula ku yini ka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 23 minutes ntsena ku bila wara ya 12 kambe ke hi ta ri lava ku bula hi tipolitiki ta Afrika-Dzonga ngopfungopfu hi leswi nga va ku swi kha swi endleka mutini wa ka MK ngopfungopfu mi nga vandla ra MK kahle ku endleka yini vandlweni ra n'we mi nghena loko hi twa ku mi angula mi ku yini hi nga tsaka ku twa tlhelo ra n'we ra mhaka hi ndlela yaleyo ku na ku twisisa ku tipolitiki ta tiko ra hina to va ku tekeni tlhelo rin'wana kumbe ku endleka yini ke hi ndlela yaleyo a hi mi tweneni 0860 002543 nakona ko hi Afrika wa vulavula mativa ku fike hungu rin'wana ra ku na mutlangi wun'wana ni n'wi rhandzaka swinene ka Liverpool ve ri hundze emisaveni ana ha ri ntsongo mfana luya mani Diogo Jota ve ri hundze emisaveni kambe a hi tweneni wena kumbe angula mi ku yini inhlekani good set na vayingiseri wa Munghana Lonene FM a hi but khalanga mina ni lava ku bula hi mhaka ya milawu ya matiko mambe ne ni vona ongeti i nkarhi wa kahle sweswiwani wa ku ri South Africa yi languta milawu leyi hi nga na yona loko swi ta timhakeni ta matiko mambe why ni vula so i ku loko ho languta timhaka leti sweswiwani Groenewald a ri laka hi tona a hi ta kota ku ti hunguta loko ku ri ku a hi cinca milawu hi ku loko munhu a khomiwa la South Africa la then a trial siku a gweviwaka loko va ku 5 years ku twananiwa a hi ngo xikombiso i huma a Zimbabwe or Mozambique hi twanana na matiko lama a humaka ka wona leswaku se i gweviwini 7 years ya kona a yi seva a kaya ka vona leswiya a swi ta hunguta timhaka ta ku va hi khostiwa hi le South Africa hi timhaka ta madyelo matshamelo na swiyini leswi va vulavulaka hi swona ku ri swi le ku karhateni aka nkarhi wa sweswi xin'wanyana xa kona a ku ri ku na loko ingi ku ri mhaka ya swibedhlele loko sweswiwani munhu wa le handle a ta a xibedhlele xa South Africa a fika a nghena a pfuniwa a ku vi na invoice leyi sukaka la South Africa la ya aka tiko leri a humaka ka rona ku munhu wa tiko ra n'wina i tini hi siku ro karhi u fika inaniwa se mara leswi hi nga n'wi pfuna swona swi hi coste 800 rand va ku invoice wa tiko leriya swilo sweswo a swi ta endla ku ri tiko ra hina ri save timali a henhleni ka timhaka ta ka health ni le ka timhaka ta swa matijelo leti va rilaka hi tona sweswiwani va nge ku na ti-problems sweswo a swi ta hunguta swinene hi mhaka ku lexi xi endlekaka sweswi loko mo languta mali leyi va nge va yi spenda hi munhu wun'we and then mi kuma ku munhu yaloye a hi munhu wa la tikweni hi swona swin'wana swa leswi swi endlaka ku ri
tiko ra hina hi tshama hi karhi hi rila hi swa timali ku mali a yi kona mara ku ri na vanhu lava nga le ku dyeni ka kahle va karhi va hi onherini la tikweni loko munhu a endle nandzu a yi suka ka vona a seva kona loko ku ri ku heta ku gweviwa kambe xin'wana xiphiqo lexi mi fanele ku xi xiyeku Afrika-Dzonga ya kumbexani ya ha ri na swo tala yi fanele ku swi lulamisa hiku swa timhaka swa ta rihanyo i ti-treaty leti ti va ku ti sayiniwile na matiko ya misava ku munhu a nge aleriwi timhaka ta swa rihanyo na vumbiwa bya hina byi vula tano byi ku tiko leri ra hina hinkwerhu hina hi nge le ku hanyeni ku andzeni ka rona kambe ke xivutiso hi lexi i ku mi ya vurisa ku yini ku munhu wa n'wina hi loyi loko na va tiko rero va nga swi tivi ku i haleni vanhu lava loko mo languta titliliniki hinkwato loko hi nghena titliliniki va nghena va rejistara hi ti-passport kumbexani loko munhu a ri muakatiko wa South Africa u nghene hi ID a ku na tliliniki laha munhu a nghenaka a nga rejistaranga a ni tivi loko ku ri ku yi koho mara titliliniki to tala leti ni nga ti famba already munhu i nghena a rejistara vanhu lava va ri na tona ti-passport mara ti-passport ta vona ti va ti expirini se leswi ti nga expire a swi vuli swa ku ri a nga tiveki a tikweni ra vona vo ka va nga swi koti ku ya va renew hi mhaka ku ri every month va fanekele va ba xitempe xa ku komba ku ri va nghenini tikweni ra vona va tlhela va vuya hi mhaka ku ri va khome ti-passport leti ti va pfumelelaka ku vo lo vhaka haleni ma vona se loko munhu a vhakile i nyikiwa masiku yo karhi ku ri mi tshama kwihi leri mi tshama kwihi n'wina mina huma tsaneni ka N'wamitwa mara ni le Rustenburg mata ku ze ni vulavula leswi mhaka ku mi le ku yi vulavuleleni henhla ngopfu mhaka yaleyo kambe xiphiqo lexi Afrika-Dzonga yi nga na xoho i ku na vanhu vo tala lava nga ri ku na ti-document la undocumented foreign nationals va tele ene vo tala va vo mani heta vo tala va vo hi vo va tirhisaka primary health care lava va taku va ri na ti-passport na yini vo tala va vo va ri na mintirho ivi va nga yi landzeleli ngopfu primary health care se leswi mi vulaka so swi nga tirha kambe loko mo languta xiphiqo lexi Afrika-Dzonga yi nga langutana na swona swi va swi papamale ngopfu ya mara swi lava ku ri hi dlina hi cinca milawu ya hina loko ho cinca milawu ya hina swi nga hi pfuna because hi nga vuli timhaka ta ku ri un'wana na un'wana i na mfanelo ya ku a nga kuma swilo swo karhi mara loko swi hetelela swi kumeka swilo sweswo ni kuma ku swi khosta tiko ra hina se swi lava ku ri hi vula ku ri munhu loyi i mani i huma tikweni ri le kwini then ku kota ku ri hi kota ku n'wi pfuna a hi ali ku pfuna munhu mara a hi n'wi pfuneni hi tlhela hi ndla yini hi invoice tiko ra yena leswaku hi kota ku benefita na hina a hi nga heteleli hi pfuna munhu a ku heteleli loko se swi swa n'we miya ya sweswo ku na vanhu vo tala lava ya ku titliliniki loko va fika va fika ku mirhi yo karhi a yi kona mi kuma ku ku teke loyi wa tiko ra le handle wa ha ku heta ku nghena amahlweni ka loyi wa la South Africa se a hi koti ku va hi dila na timhaka tete hi mhaka ku laniwani milawu leya hina leyi hi ti sungasunge hi milawu yin'wana leyi fanekele ku hi tlhela hi ku hi ta kota ku hi pfuna vanhu va South Africa ku nga ri le handle ntsena miri yini sweswiwani hi munhu loyi a nga gweviwa 10 years khalanga loyi a nga ta dyaku siku na siku a xitokisini sweswiwani nampundzu nhlekani madyambu i nyikiwa na yunifomo wa mbala wa dya hinkwaswo mara impela se mo wa jelezela timbaweni hi zo mungile ko va ri ti durha ngopfu bawesete khalanga inkomu ketsini mutaveni okay jelezela timbaweni ayikolo kambe swi ri tani mingisiro Muganga FM lembe rin'wana ku tshame ku va na n'wana loyi a nga nyamalala kumbe a nga yiveriwa mutswari a Western Cape a vuya se a ri na 18 wa malembe ma swi tsundzuka a swi lava ku phinda un'wana la vuta leswaku vana a ka ai leswaku ni le ku tivutiseni ku vana se ko va vo tirhisiwa ku fana swifuso ni vula i titwa njhani loko u vutla n'wana wena i n'wi vutla laha ku n'wi tlhakisi famba na yena i vi khila ku fikelela yini langutani leswi nga humelela xintombani lexi ya vengeri i Jocelyn Smith xi nyamalarini na swi sa swi tiveki va mhana ku va gweviwile na ku xi heleli ku a swi tiveki okay hayi kambe swi ri tani a hi na miseninyana miehleketo ni la ku vulavula na n'we van'wana tipolitiki sweswi ne ni byelini ku endleka yini ka MK hi ku vona ka n'we na n'we mi nga swirho swa MK mi vona ka ku endleka yini ka n'wina kumbexani loko ho swi twa kusuka ka n'wina swi nga hi olovela na n'wi tiva ku na nkulukumba wun'wana hala nkonko hala i ta fona na n'wi tiva ku
i ta vula ku ha kahle leswi hi nge le ku swi endleni hi leswi kambe andaka leswi mahungu ukayelelesi eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena va ha ri kona ka ha ri ha ko swa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelelesi eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapaka va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lolangi hina u lole mafolweni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a nga kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelani busese a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu maphepha mara la se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohlotereki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u nge a hi landzeleli nawu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi laha nga kona mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula a hi ana misene miehleketo hi vulavula hi tipolitiki va ri papila a hi ra mampela va ku papila ra mampela va ku luya a nga ya va ku tatana Floyd Shivambu va nga tlhelela va ya va xandla xa mutshama xitulu kumbe xandla xa president ka MKP va ku haya swona va ku nkulukumba un'wana wa vakondleteri eka swin'wana swa swifundantsongo a KZN u tshiki ntirho a ya ka Mayivuyi consultation swi vula ku Shivambu la a va nga elungi ni vula ka ku va ku ve nge hi simeki vandla ra tipolitiki hi ku loko se un'wana ka tshika ka vandla ra tipolitiki a ya ka xiyenge xexa xo ha vulavurisana ku nga ri vandla ra tipolitiki ku nga va swi vula yini swo vula sweswo ku impela se va ya ku ri simekeni vandla ra tipolitiki a hi anamiseni miehleketo hi vulavula hi tlhelo rolero mi vile ku voneni ka yini ka tipolitiki leti nge le ku fambeni hi ndlela yaleyo nomboro yaleyi ya ntolovelo 086 00025543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 veri ku na mhani van'wani a le thava ne loko ku fika nongonoko wa Afrika wa vulavula va vhe va ya tshama va sungula ku yingisela anti va tirha ntirho wa njhani kwele hamba tirha hofisini hamba tirha kwihi ni lo byeriwa hungu leri ku se siku rin'wana ni ta fane ni yanyana ya va vona tanihi museketeri wa mina ni ta mi byela ku xivangelo ncini xi na ku ni lava ku yana ya va vona tanihi museketeri wa mina a hi tekeni ni mingiseri loyi ni nga n'wi khomisa ni khensile mingiseri wa mina ku va mi ni khomerile ni khomeleni ku va ni mi khomisile kambe n'we mi ri yini kahle ya hina loko mi tama mina vakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula a hi tekeni mingiseri loyi ni nga n'wi khomisa ni khensile mingiseri wa mina ku va mi ni khomerile ni khomeleni ku va ni mi khomisile kambe n'we mi ri yini kahle ya hina
loko mi tama mi navetisa ni ku timhaka ti tele ka Afrika wa vulavula mpela ya pfumela ku ti tele ene leti humaka le ka MKP ti lompoti leswona loko hi tenga a ya te ku hi tenga leto yini mara a hi navela ku siku rin'wanyana a ku rhambiwe spokesperson xa hina la Limpopo because swa hi disturba loko mi kuma ku a ku na timhaka to huma hi leyi na leyi ku na mavulavuleri ku nga Maluleke la Limpopo so mani kombela ku a vitiwe a ta hlamula tatana Maluleke ku kahle ku humelela yini because mativa mingiseri wa mina khensa swinene ku va mi vule vito rero ra ku Maluleke loko na vo ka va nga endli leswi nhlamulo a endlaku swona hi ku nhlamulo hayi ku loko ku ri na mahungu ka MKP a hi ka yena haya a hi bulutika ene ho swi teka ku n'we mi nga hi yingisela mi nga swirho swa MKP mi tsaka hi swona hi ku loko ri va mi nga tsaki hi swona swi vula ku hungu leri ri ta ri fikile hambi ku ri kwela ka president wa vandla ku hey hina tanihi hi vaseketeri kumbe swirho swa MKP a hi khomeki kahle hi mhaka ku ka Munghana Lonene ku na nongonoko wun'we wo dumo va vulavula hi hina masiku hinkwawo mara hina hi tihlamuleli a mi fanele mi vilela hi sweswo ni vulavula leswi ni tlakusile mhaka leyi ku va yi tekela nhlokweni ni vulavula ni nhlamulo ene xin'wana i ku na kwala ka hina lava hi swi tivaka ku i vakulukumba va hina la Limpopo va ko va tatana Alec Nkuna va kona va John Ngoveni lani lava ungeti va fanele va yima hi milenge va yingiserile leswi ni vulavulaka so swa vava loko mi kuma ku meni chaplain a Limpopo va fanele va hlamula i vakulukumba va hina so lexi a ni ene na tsaka hikuva ni n'we mi va tlhontlhini tanihi xirho na vona loko va hi yingiserile a va hi lavi hi kona tinomboro ta hina ti pfutini hinkwako a ku na loyi a nga ri ku na yona nomboro ya mina a va tihlanganisa na va kota ku vula ku ni mi twe mi kha mi vulavula hi hina hi lava ku hlamula awa ni ta va tiyisa loko va nga ha tihi ku timhaka leti se ta tika a ni ri mi tiva ku last loko ni vulavula ni loko ni hete ku vulavula hi mhaka ya swin'wanyana then ni twa vanhu va sungula ku nghena va attack vana va swi tekele nhlokweni xihlawuhlawu xi hinkwako hi va hi hundze ka sweswo whether i Msuthu kumbe Michangana kumbe Mzulu mara namuntlha ni ku titele na loko mo ni vutisa ku hi sungula hi tini hi sungula a na ha swi tivi because titele tene ta tika mara lexi mina ni nga xi vulaka i ku ku na vandla hi leri ri fikile ene loko ri nga se tivisiwa ximfumo va ta ri tivisa leri ongeti na toho ti kole ti tele loko ti tele la i ku ma yi vuye loko yi fika hi ndlela leyi huma yi ri ka MKP swin'wana loko swi kuma ka media swi nga endlengi swa hanya vandla ri koho ra simekiwa sweswinyana mara a ni navela ku hi kuma timhaka hi ku ende through vavulavuleri because a hi tshikeni sweswo vavulavuleri na hinkwaswo vavulavuleri hi yindini mi hlamuserile kwalani mina ni lava ku ta twa n'we tani hi xirho xa MKP hi leswi timhaka ko poti leyi mutini wa ka n'we kahle ku endleka yini but timhaka ta ni ma ni sungula ta Floyd ku famba ka Floyd swi onhele MKP ene swi endle ongeti Floyd ilwa na vale KwaZulu Natal timhaka ti sungule kwala kaya eva lava nga complain ku Floyd a nga fambisi swilo kahle i va kwala kaya va nga landza lava le KwaZulu Natal va fika va ku na lawa wa ku huma le kaya a nga hi khomi kahle swin'wana na mina nga pfumela swi famba na kahle especially swo hlawuriwa ka vurhangeri ene ku tukuriwa lava van'wanyana va khale hi ndlela ya ku nga ri kahle mara kwalaya swi endle ku hina vini yo lwa a ku na Mzulu a nghenelelaku hina vini kwala Limpopo yo lwa hi lumalumana i susiwile Floyd fine na vutomi bya mahlweni ku na timhaka ta ha taku sweswi ku ri loko ku suke Floyd loko a ku i sungula vandla kumbe wa hina consultation leswi ya ko va process vandla ri koho that's va ku mayibuyi mara xi nga kona ku ri famba na vamani swi nga endlaka milove na hina mi ku tani mako ta hina hi khuluke na mati mara lexi nga kona loko mi xitara nhloko famba ka Floyd swi onhele MKP then swi landzelelana so mhaka ya Colleen Makhuvelo ni ku timhaka ti tele i ku ya Colleen a ni vona Colleen a ta va murhangeri wa tiko siku rin'wanyana mara already i threat ka vanhu van'wana i le ku lumiweni swinene ku falaza a cukumeta majoko so now loko munhu mi nga ta Colleen eka John Slope ni nge ti ngheni ngopfu a ni la ku ta tatela ngopfu kwala so swi ka hata tin'wana to mi nga ti tiveki buthele ti nga lo tumbela hi nga se hina timembara hi se hi nga ti kuma ta luma Mchangana ta luma Mutsonga wa ka hina because timhaka ti tele mara lexi nga koho na loko ta tiyisisa ku hi nga onha kambe okay ni hlamuseleni la ko mi nga onha kona
i ku va se hi cinca evandla ri nga hundzuki ra vanhu ri hundzuka era ndyangu lako hi onhile and a hi pfumeleni ku na evandla a ri fambisiwi hi president Zuma vo tala va ngo ala mara ntiyiso i ku Duduzile hi nga va hi n'wi rhandza mara swi tele leswi wa ha ri ntsongo wa loko ta kurisiwa ene i na matimba swinene ene hambiloko no vambiwa ku va ni vula ku Duduzile i in charge Duduzile i in charge as we speak vanhu vo tala lava nga suka lava vurhangeri va ta ku byela va ku hayi hina a hi tshiki hi maka president Zuma a hi na problem na yena a hi tshiki hi maka Mazulu va nga na xihlawuhlawu hi tshikisa hi maka ku Duduzile wa hi karhata and very true ni ve na vanhu vanharhu ku ya ka mune lava va nga tiyisa va ku hawa hina ya famba so hi ndlela leyi loko ni ku vandla laha hi nga onhako i ku va hi ri tlomule eka vurhangeri a hi ri na national high command leyi a yi ri na vanhu va ku ringana 45 ku ya ka 48 lavaya a wu nga ta va tekela a decision because na kwala Limpopo a hi ri na mani n'weti bila hi va na Ligege la va ko van'wanyana mara lexi nga ko i ku vurhangeri bya hina a byi nga sunguli KZN that's why mi vona hina na loko munhu u fika ko Mazulu va na xihlawuhlawu hi languta Muzulu a ngo suka eKwaZulu a ta lexi a hlawula Limpopo hina hi tshama la Limpopo we're doing well mara lexi nga kona nge laha vandla ri nga fika kona loko xin'wana na xin'wana u xi khomaka onge ti wa ona because Floyd loko o pfumela ku khoma meeting na president Zuma yi chayile Floyd so hina tanihileswi hi nge laha hi nga yimaka yimendlelekanini swi fika laha ka ku hi mhaka ya ku vona a hi ta advise Floyd ku meeting u nga vi kona ene hi ku loko o ya a endle meeting loko mi lo vona loko Floyd a hlawula team leya consultation mi nga vona va isa lavaya i vavanuna na vavasati lava va nga phendla ma-pages nyawula ene va tiyimiserile ene a ku xoti munhu mi ta hi vulavurisa ngolo ku mi sungula ku va themendela hi ku se hi ta hleketelela ku swi nga va swi endleka ku na n'we mi kha mi ya kwele ivi hi hleketelela ku n'wina loko mi ku vanhu va xiyimo ku na mfundhisi laha ka vanhu lava ku nga na dipapa ti nge ku jikajikeni na yena ma swi vona se mi ta hi vulavurisa ngopfu se mi nga ngheni kwalaha hi ngo vulavula mara lexi nga kona loko ni ku hi yime endzelekanini Buthpet a xi hundza ni ve party ya meeting lowu a wu ri ko wo hetelela va se Butsidi ni na va Maseda a hi ri na vona lexi nga kona la ku xi tiyisisa i ku hi ri swi le ku tikeni a ku na laha hi nga yima kona that's why loko mo vutisa vanhu va ta mi byela ku yimela dual membership va yime hala na hala a ku na laha nga resign hala a nghena hala mara va yime endzelekanini because xin'wana i ntiyiso ya wu vona vanhu va nga miyela ntiyiso va wu vona so na sweswo ni ku laha hi nga kona timhaka ti tele loko mo fika eku heteleni hi vulavula ku a mi vulavula hi yini a mi vulavula hi Colleen epalamende ku vanhu va nghenisiwa ku yini va humesiwa ku yini list leya MKP yo hetelela mi yi vone ku yi njhani tele va yisela va eMazulu ntsena ku ni vanhu va ku tlhariha lava nenge loko ni va hetetela Alex Nkuna a va ri la le Thaba eka masipala xivutiso why mara na wun'we la hleketaka ku va rhangele masipala wa le Thaba na wun'we la nga ta ku no a hi rhumeleni Nkuna a ya hi yimela le not even one a wu nyikiwi na platform se ma swi vona ku ntiko ya wu vona swo tika ku hleka n'weyo swa tika leti humaka mara leti ka ko hetelela hambi hina vilo ni ku yimendleleka loko mo vona munhu ku ni mbale mhayi vuye mi ngo ni sola mara hi ku ni vona un'wana nkarhi va n'wi sola a va n'wi twisisi ku muyisa loyi is a cinca organization swiyimo swin'wana swa ku boha ku khuluka na mati hi mhaka ku na situation leyi u nge ti nge yi cinci so loko mi nga vulavula mi kutani yima ni mi byela ku le ku na coordinator ya regional coordinator ya le veri Mdlakude veri yini Mhlakude i tshikini i ye ka Mayivuyi n'we mi n'wi tiva na hi vito na swi tiva kwele KZN Buthpet hi ri yime mindlelekanini hinkwenu hi lo yimela Mpepe hi rila mara xin'wana i ku swi nga endleka ku ri hi endleka consultation lexi nga ko i ku ntiyiso ya wu vona ene hi nge wu balekeli so lexi nga ko i ku hetselani mi ndla consultation kumbe mo hi bayizisa n'wina se mi na vandla no lexi nga koho ni nga xi tiyisisako eka consultation so far mara vandla ro ri koho ri le ku teni hi ku a ni ri hina hi khomaka ground ya swi tiva ku ground hi rini ground hi ra ku ve na vandla rin'wana so lexi nga koho i ku a hi pfumeleni swilo swi endleka ene hi nga mativa MKP loko mo tiva ku hi rhandza njhani mara swin'wana hambi a hi swilo hinkwaswo u swi rhandzaka u nga ta swi khipha Buthpet neme twini inkomo swinene 0860 nthemba se va n'we swirho swi chidzi swa vandla se va mi tlhontlhile loko ri umbe va mi tlhontlhile a hi mi twenini hi loyi un'wana ni hlekani aye Buthpet minjani i bota mina hi pfukini n'wina minjhani
Mvukini Butpet. Okay. Ayebo. Ya, Butpet xiri Xitsonga mi bya nyakanyaka. Ya nyakanyaka mi bya le ka MK leyi. Kambe yi nyakanyakisa yini? Xiphiqo i yini la? Ya, xiphiqo xi simple vanhu Butpet. Existence kumbe ku rihanyo hinkwaro ra MK a ku ri timhaka ta ku hi lava ku lunghisa matikelo ma tatana kumbe khale ka president Jacob Zuma ni karhi ni ku ni konyolela vurhangeri lebyi nga kona bya ANC tanihi president Zuma. So loko va ya mahlweni ku va na MKP mara le va nga tikuma va vavisisi ngopfu swinene ku ra ka bullet leri a ri rhumeriwa ka ANC i va EFF. Leswi nga gina swi kuma ku se tekiwa na kulukumba Floyd Chivambo va tisiwa hala tlhelo kutani u ta ni pfuna ku ni lunghisa xikepe lexi. Mara loko kha ku lunghisiwa xikepe le kaya na kona ku va na sesi laya loyi na yena tibyelaku ku hi ku papa va hanya na mina ni na advantage kumbe na voko ra ku ni nga nghena ka swa tipolitiki ni gina ni va munhu loyi a nga tekeriwa nhlokweni. Va tisa munhu loyi a nga na vutivi na ntokoto wa kahle ka swa tipolitiki ku nga kulukumba Xivambu ku va ta zama ku balansa swilo. Loko se swilo swi tikomba nga swa tshamiseka loyi na yena u twa nga ku hayi no matimba ya mina na mona se ma ta tekiwa futhi na. So kulukumba liwani loko se a sungula swa yena ku ri mayibuye yi fanele se yi sungula ku vhakela muganga ya le lavaya va navetiwa ku ntokoto wa yena na vutivi bya yena ku fana na yena regional coordinator lowu mahungulaku ku u vhele a ku na mina na tshika ni ta na joina consultation team va boheka ku va va ni ta swi sungule ku endlekeni and vo tala se va sele va yi minenge wun'we hi ku a va tsakisiwa hi ntokoto wa ku ri matsalani general va kona sweswi ta vula ku xikepe lexi xi ta tiya xi ta famba. Se xikepe xi nga tiya kumbe xi nga tiyi kambe sweswi ku na huyihuyi. Yo xi ta tiya kumbe xi nga tiyi Butpet ko ku ri se mo swi veka hi vutswari xi le ku nweleni se mo swi veka hi vutswari. A ni van'wani va vula va ku n'wina va vula va ku xikepe xi le ku nweleni kasi van'wana va ku mbovo lowu hina a wu tivi khale wu ri kwala hi fambi nkarhi wo leha ngo wu ri kwala mbovo lowu wu nge hi nwerisi. U teri kulukumba musi wa Lekota siku rin'wana va n'wi vutisa ku ri hi leti ti-election starter khopu ya kwina kumbe ni nga caka nge xidloko loko yo tsandzeka ku kuma ti-vote cope and swi ya swi lisa sweswo ku ri a va ri ku swi voneni xi le ku nweleni xikepe xa cope and loko se ku ya nwela xikopo xa cope u ya luma xidloko ka TV ya kha ya ri la mihloti. So lawa ni karhi ha nchumu Butpet hi ku endliwe tifawulo to tala ngopfu hi ririmi ra bolo ku endliwe swo tala ngopfu ma vona sweswiwani a mi ri na ti-own goal na hinkwaswo leswi a mi kha mi swi endla swi endliwile hinkwaswo sweswo mara ni vula ku phati leyiwani hi yona a yi nga pfumeliwanga kumbe a yi nga endleriwanga ku la ta pfuna vanhu ngopfungopfu. So mi fanekele mi swi tiyisa sweswo kulukumba Xivambu na vona va vule leswi swin'wana ni hleketa ku a va swi kongomisa ka rona vandla hi roxe ku ri ku hava vandla leri u nga ta ri endla u kwatini ri nga ta hanyela vanhu and loko mo langutisa matumbuluxeriwa ya phati leyi a ku kwatiwi ngopfu a ku ri va ku luwa na vo karhi vanhu kumbe a ku lava ku puruvhela vanhu vo karhi ku ri loko hina hi ri kona leswi mi ngo mi lava ku swi endla swa renewal swi nge tiyisi and sweswiwani swi fika swi tikomba kahle ku ri ku tisa vanhu hi xifafa swa ku va swi kota ku ta mara ku mi ya mahlweni na momentum ku ri a mi na kungu ro kahle kumbe pfapfarhutiwa kahle ku hi hanyela hini tanihi vandla swi gina swi fika kwala. Vandla ra cope loko ri sungula a ku fani vanhu vo tala swinene kusuka ka vandla ra ANC mara ku nge se hela nkarhi va swi vona kahle laha ya kona ku tikombi ku ya kwini. So sweswi vanhu vo tala va ri laha hi mhaka ku ri vandla leri ri tirhela swe le kaya ene mukhalabye va nge tirhi va nge tshiki ku va endla ku ri vana va vona va sekiwara xikwa va hanya hi voxe mukhalabye. Nemetri hi swona ba Khensile Botomela 0860 002 Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Aya mkena n'wana mingiserilo nhlekani. Butpet nhlekani. Botomela aye. Ifokile nga vona but. Ko Butpet. Aye papa. I swi vulini hala ndzhaku Butpet ku nhlangano lowa wa MKP ku va meli stokfela Butpet. Mara sweswiwa lexi endlaka ku MK yi hlangana Butpet. You see Butpet hi ri ma South Africa ta yi generalize mhaka le Butpet. Hi tolovele ngopfu ku hanya ka democracy Butpet. And which ka MK Butpet democracy a yi kona. So loko democracy a yi kona Butpet a wu nge fumi nhlangano Butpet se wu na more than 2 years wu ri koho for example mara a wu yi ka conference Butpet. So loko democracy a yi kona Butpet a wu nge fumi nhlangano Butpet se wu na more than 2 years wu ri koho for example mara a wu yi ka conference Butpet. So loko democracy a yi kona Butpet a wu nge fumi nhlangano Butpet se wu na more than 2 years wu ri koho for example mara a wu yi ka conference Butpet. So loko democracy a yi kona Butpet a wu nge fumi nhlangano Butpet se wu na more than 2 years wu ri koho for example mara a wu yi ka conference Butpet.
phela la Bootpad akuna conference akuhlawulwanga ani vete conference ya hlupha hi ku maxava ya xaviwa se vanhu va fika va xaviwa va la ku ona xivono se hile Bootpad conference ya xaviwa kuna structure a xihlawulwanga mara everyday Bootpad nhlangano kuna huyi se ka ku va na conference yi hlawula vanhu Bootpad na ku va ku tshama ku ri na huyi which one is best phela sweswi vanhu lava nga tshama la Bootpad va ri se va karhele leswi endleka la ka party because decision Bootpad ta tiko ma proteka hi vanhu vo karhi loko zo vona na ye Nhlophe a ri kusuhi na president se a ri fed up Bootpad swo ku hlamusela yini mi fika njhani kwala ka ku Nhlophe va fed up va fed up yi no loko aze a tsala Bootpad veri a hi ra mampela papila leri ya fake ani ma swi tiva ku laha ka MK minkarhi yo tala mitato vanhu va kha va humesa mapapila ma ri fake no it's fine Bootpad mara the issue Bootpad ku vanhu va ku tala member ta ku tala ta MK Bootpad they are not happy leswi party fambisaka hi swona ene loko ku nga zanga yiwa ka conference ya Bootpad leswi swi vonaka namuntlha Bootpad swa ha ri switsongo there is still more to come Bootpad vanhu va ta huma hi katsongo because mukhalabye i tshama na group yo karhi va teka ti-division va impose Bootpad ene na hala ndzhaku hi vulile Bootpad ku a hi languteni ku how many secretaries ti nga fika ti nghena before Floyd ti nga caciwa Bootpad so hi kona se ku vanhu lava hinkwavo Bootpad they are gonna force their arms ku mukhalabye hi jajini a hi amukeleni ku hi jajiwini fika hi tshama leyi va ta ringeta ku lwa political and va ta teka vanhu va huma laha Bootpad and na hala ndzhaku Bootpad ni ke ni vula ni ke Bootpad eni ya MK yo boka ngopfu KZN leswin'wana swa halaniwa Bootpad yo nghenelela mara nhlangano lowu wa wo wu bukhe laha ntsena kambe loko ku ri ku a wu langute kwala ntsena KZN a wu ta wu teki na mfumo a na wu nyikiwe mfumo 45% wu tsandzeka ku fuma a wu ta wu teki mfumo loko ku ri ku languteni the problem ya MK Bootpad that's why ni ku history a yi pfumeli ku yi dyondzisa swo karhi va vulini va yisela va inkata ku ri they were willing to have the meeting na MKP va tshama hansi va vulavurisana mara MKP because mukhalabye a nga va nyikanga mandate loko va suka meeting yo to hi le kuteni a va teki division Bootpad and a yi nga ta yima phela the other political parties MK ANC va nga form government Bootpad that's unfortunate ku ri ka organization ya MKP the only person lo anga the voice of reason mukhalabye Bootpad so mina even organization ku yirana hi munhu unga Bootpad is highly impossible nemetwe so Bootpad kesel botome 0860002543 palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula n'wana mingisirhelo hleka Bootpad ayi bot minjani hi pfukeli bot minjani n'wina pfukeli bot a kenza n'wana mani mo mina ni vulavula na tipfinyingi ku MK party it's not a political party MK party it's a group of people disgruntled members va ANC na va EFF va nga fika va hlangana lani va forma vito va forma party under the auspices va ku MK party the brainchild ya MK party ku ve munhu loyi ve nge Khumalo nga hlongoriwa Zuma ilo vuya a ringeta mati ku ya hisa ku fika kwihi a testa ku moya wu phela kwihi before he could even think ku aku yena what canvasser for MK party but in the meantime ifake nenge hala ka ANC a claima ku I member ya ANC so vanhu va nga kwata va fika va forma xilexi ve nge MK party a xina ni mbyeri no sungula no xilexi xi hava shade it's just an amuba a tivi no xiya kwini ene la yi raniwa ku yi ri kona a ku tirhisiwi logic ku tirhisiwa emotions and every time loko va na munhu wa intelligent a vona nga ri I khari hi la I vonaka as a threat and then somehow ku ta diliwa na yena loko la ta hlayela sweswi ka MK party I vangani vanhu lava a va khomi switulu swa le henhla va nga hlongoriwa na tirhisi leti ti nga nyiketiwa ku va hlongoleriwa yini how many of them mara president wa vandla va kombisile ku a va huwi loko munhu a nga fambisana na leswi vandla ri lavaka swona a swi na mhaka ku wa tiveka kumbe a nga tiveki va susa loko president a vula ku yena a nga huwi loko wo tikomba I nga ri wena ina ntokoto na talente kandzeni ka party leyi yena loko a ku languta kumbe vana va yena loko va ku languta va vona nga ri it's a threat I ta hlongoriwa not ku va I endli swa wrong
but va ta tirhisa xin'wana na xin'wana ni ka mhaka ya Floyd before ni nghena ka yona ivile na a ni vurile na kwala ka munghana hi twa ku join yona na loko a lo ti tshamela n'wana vanhu a ti endlela swin'wana njhe a ta dana a jona MK Party a ti ehlisa ndzhuti laha ka mhaka ya Floyd ku tirhisiwa false intelligence ku yena i le ku zameni ku i lata wisa party from within o formulate swilo leswi ku nga methodology ya President Zuma from even a ri ka ANC he will accuse people ku va despise because ila ku enda ila ta advance the interest ta yena personal interest hayi ta party. MK Party is not a party. MK Party is a group of disgruntled people. Va ANC na EFF na van'wana va lava ku nga famba kahle ka Freedom Party va nga fika va hlangana va endla xilo lexi venge i party xo ka xi nga ri ku party u nga tivi ku incini nemetweni stability xikona landini nemetweni bote amen inkomo le ku tivutiseni ku loko a ku loko impela sweswiya swi nga ndiwa xihundleni swi nga huma va ku a ku la ku ta yana EFF hinkwayo a ku ta va ku ri hi ndlela yaleyi kumbe njhani kambe yeni mahungu na misava na mani kosi na Chauke kambe tsundzukani leswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Etswani Pheli Soshana Marabi katsa na le Makaunyane hi na wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela Etswani Pheli Soshana Marabi katsa na le Makaunyane hi na wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi loko se nandzu wu herini nandzu u fanele u lavisisa u ya mahlweni se loko u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga mu namulela se leswi yisa ku leswi ndzhaku ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khote n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana namulela ka xiyimo xa bail a yi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani ni leswi voniwa kahle ku kundiwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyiwani a va nandzu se sweswo ehlisa ku yini kusuka kwalani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena hi nga vula leswaku loko hi langutisa tinhlayo tinharhu leti vulaka unemployment a va na mintirho ti kumeka ti ri henhla swinene leswi vulaka leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi koti ku tumbuluxa mintirho and i nge ti i ku mina ni khalanga ni fanele ku nyikiwa project leyiwani because mina ni huma la ni son of the soil i nga ri na swona swikili swa kona a ku na munhu loyi a fanele ku tana xibamu a tshama getini a chuhisa vanhu lava fanele ku va endla ntirho ku hambana ka swibedhlele swa mfumo na swibedhlele swo swin'wana leswaku exibedhlele swa mfumo u nge tlherisiwi hikuva u nga ri na mali na loko u kuma ku vanhu va nyikiwa chance ya ku endla ti-arrangement a va honore those arrangements because nkarhi wun'wana swi nga fika le mahlweni swi tika cost na varhangeri va swibedhlele 99 va na vutihlamuleri bya ku koleka xumani hikokwalaho ka yini va nga hlongoriwi kunene primi ni vula ku va onhini swi kumekile ku va onhini hlongolani hikokwalaho ka yini South Africa is a constitutional country na ti-process ta yona Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela enongo timina tintsena kuphela ura ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ntirito ra tatana Mandla Ndlovulaka prime makala man a mitinyana hi ta twa ku mikhometi timhaka mikhometi timhaka kwala mi nga kona khale ngo ni nga se twa rito rero la moyeni wala ka Munghana n'wina mi nga kusuhi na vona va byeleni ku va kala prime va kala kambe loko ha ri ku va kala a hi tweni ndhawu
rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Inkomo Butpet mi vulavula na Khosa kusuka mugangeni wa ka Magaza Vandezia Amambidi Butpet Jacob Zuma nga se tshama na siku na rin'we a rhandile vanhu va Afrika-Dzonga yena hi la ku hlamala ku ri vanhu lava va tsutsumelaka aka yena va va ri ka xivumbeko xa njhani hi ndlela yihi ya tipolitiki hikwalaho ka ku ri kulukumba luya i tsandi a ha ri president malembe ya khume ya malembe ya nkaye leswi swi vulaka ku ri Jacob Zuma a nge se tshama na siku na rin'we a tikuma a rhandzi munhu hina hi la ku hlamala na phati ya kona a yi tivi a ri a hi vatweni va kha va angula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Butpet hayi na muhumelerisi wa n'wina kwala ni tshemba ku hayi mi hlayisekile a karhi a mi twa mhaka ma yi veka va kha va nghena vanhu va MKP na van'wana lava tisaka mihleketo hi ku hambanahambana va khensisi. Butpet mina hi ku languta ka mina kahle MK party i phatinyana yin'wana yo tirhiseriwa matimba loko i onhini a ku vulavuriwi a ku vulavuriwi nchumu ho caciwa munhu ku lava va nga kona va nga sala ka MK party ho to famba Butpet and MK party ya ha towa loko mo languta mavandla yo tala kahle a ma na power ngopfu na EFF loko mi yi langutini hi yona yi sala ku nga ku ya khodelela nyana mara na yona ma yi vona ku yo kasakasa kunene a ku na la ya kona so mavandla ku to sala BODA na ANC a vo ti vuyela kaya Butpet a mi ri na jara ka davula la gandzani ka khani nkomo. Butpet na muhumelerisi Ncindani hi ngo ka hi nga tivi ku se ya wona na hi ku ve na mbulavulo wa khale loko ya ha sungula MK va ku no yi nghenele ku lunghisa tiko na ku pyepyevula Cyril Ramaphosa vanhu hinkwavo va joyina MK tiko ri ta lunga yi ta ku lunghiseni se a va ngheni nyana va hi hlamusela ku no swa ha ri swona ku ta pyepyeriwa Ramaphosa na inkomo Butpet Nhlikani Butpet ngitsandza kukhuluma nge-MK Butpet MKP wona MK Butpet nangayibona the icala ngakhona itest nje mabacaba bathi Zuma uzoba president MKP ngabo umoshakele Butpet ngabona kumoshakala that's why ngiyakabe ngafisa ukuthi bawine ngoba obvious if bawina lelizwe belomoshakala mawutsel uyibheka Butpet bheka ukuthi babuyaphi abantu babeka ku-ANC bonke labalapha babeka ku-ANC and then bonke laba bakhona ku state capture bakhona yabona bonke labaphethe lapha ku state capture bakhona so misi ngoba iwinile beboyithatha lento bazenze bazenza khona ku-ANC ipurpose ye-MKP ukuyipurpose ukuthi siyawina sithatha umbuso siyabuyela guys sidla sizakhona indaba ye-state capture iphelile manje akuyenzekanga Butpet sebanye labaca basabalala ngoba wonke umuntu wafuna ukubhaca kuphi ku-MKP ngoba ne-president yakhona le iphethe ku-MKP naye i-corrupt yakubona sebanye babhampile Butpet ngakubona babhayiza so naye i-president yakhona manje sefuna kubuyela ku-ANC yabona ufuna kubuyela emva yabo lento bayitshela ukuthi bazoba yiyo ayizange senzeka so kungakho nje manje bagcwala iganga bonke nje nalabavula iphathi enye bavula iphathi ngoba bothi lo baba osiphethe ubaba wethu manje nangubalekela kwenye iphathi kanjani aphethe enye iphathi eziyakhala South Africa. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela maswitwa akhensa swinene khensile swinene ku mi tisa tlhelo rero nongonoko lowu wa rixaka ri kota ku hitwa nghena ha mi pfumelela hi na mhaka ku mi vulavula ririmi loko mi kota ku nghena mi vulavula ha mi pfumelela kambe ke ni twa va ku va tala nhova ma vona ku vanhu va tala nhova hi leswi swa ku fika mi kha mi tifombela kahle kumbexani hi ndlela mi va mi kha mi famba hi ndlela ivi ku humelela nyoka kumbe xiharhi xexi mi nga xi chavaku kumbe nghala kumbe yini mi ku walalala mi hangalaka mi tala nhova
ma pfumela n'wina va MKP ku mi tele no kambe swiritano a hi languteni ka mhaka leyi nga rhamba brigadier Hlulani Mashava. Brigadier Hlulani Mashava va vulavula na maphorisa ya Limpopo ehansi ka PC Khadebe. Se la bula na vona la hi langutaka tani hi Limpopo va hoxa njhani xandla ka ku timhaka ta ku yisa vanhu lava yaku ku thoriweni ku laveka yini swi ndisa ku yini leswi se venge va fika ku lomeka va 200,000 swi nga va swi vula ku se swivandla leswi swi pfariwile kumbe ka hayiwa mahlweni ku ndliwa swikombelo ke hi ku ntwe va ku swivandla swa ku i swo kolomeka ka ntlhanu wa magidi se hi la ku twa ku ndleka yini a hi amukeleni brigadier Hlulani Mashava hi bula na vona hi ku hina minkarhi hinkwayo hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona brigadier Nhlekani isikani khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM ku na nomboro yin'wana yi nge le ku vulavuriweni ya 5,000 ku na nomboro yin'wana yi nge le ku vulavuriweni ya ku tlula 185,000 ya swikombelo ni pfuneni ku titwisisa tinomboro leti ku tinomboro leti ti vula yini hi mhaka ya mintirho leyi tani hi ndzawulo ya maphorisa mi nga na yona mi ngo ni kombisa ku ri eka siku ro sungula in 24 hours ku sukela hi ti 1 ta July 2025 loko timhaka ta swikombelo ti sungulile ku ti nghena hi matimba ku va ku applyiwa lomu ka ti-electronic system kumbe ka lomu ka sweswi swi vitanaka swa xilungu swa ku vanhu va applya electronically ni vuyile hi ku mahlayo ya ku tlula 67,774 in the first 24 hours loko ni lava ku breaka down ni nga kombisa leswaku ti-province leti ti nga tona a ti rhanga mahlweni hi tinhlayohlayo ta tona i province ya le Gauteng ivi ku ta province ya le KwaZulu-Natal ivi ku ta Limpopo kambe mungoni nga vulavuli ngopfu hi swifundha leswin'wana ni vulavula hi xifundha xa hina xa Limpopo hina ka vanhu lava va nga lava applyaka va kombisa hi ku applya ka vona ka system va kombeta ku hi vanhu va le Limpopo hi kumile ku tlula 20,000 ene hi hleketa ku ri nhlayo leyi ya ta ya henhla hikokwalaho ka ku va mi nga mi swi tiva khalanga leswaku swikombelo leswiwani swi ya ku pfaleni hi ti 18 ta July 2025 leswi vulaka leswaku nkarhi wa ha ri kona kambe hi tlhela hi twisisa nakambe leswaku vanhu va vuyile va na swisolo endzhaku ka loko system ya hina eka nkarhi wun'wana yi nga tirhangi kahle laha vanhu lava va TMS or Technological Management Services va nge le ku endleni hi matimba leswaku swilo swi vuyela vutshan'wini ku nga vi na ti-glitches mara mi ta swi va ku system yin'wana na yin'wana loko yi sungula ku endliwa hi minkarhi yo tala yi tala ku yi va na swo karhi leswi hi va ku ta hi swi langutisa ni nga kombisa tanihi maphorisa xifundzankulu xa Limpopo leswaku siku rin'wana na rin'wana hi va hi kha hi tshama hansi hi kha hi langutisa leswaku ku endlekile yini ka ti-24 hours leyi nga hundza na ku va hi kha hi twa swihoxo kumbe ti-complaint leti va ku ti ri kona ku endlela leswaku hi lunghisa timhaka ta hina kambe ni nga hlamusela nakambe leswaku a ku na system ya kahle yo vanhu va nga kota ku thoriwa leyi yi nga transparent kumbe yi nga fair ku tlula leswi hi nge le ku swi endleni sweswi mi ta tsundzuka ku hi minkarhi leyo tala vanhu a va ta ku hi ti maphepha kwihi van'wani va ku ve maphepha mavona siku yini se sweswiwani leswi hi nge le ku endleni ka swona system leyi yi ta hi pfuna ku hi kota ku lwa na swin'wana swo fana na swisolo leswi a swi ri kona ka nkarhi lowu nga hundza hikokwalaho ni vula leswaku system leyi hi nga na yona i system leyi hi nga ta ku loko hi tshama hansi hi langutisa hi kuma leswaku vanhu va tekiwile kahle swi fanerile ene nakambe va ka va fikelela swilaveko leswi hina hi va ku hi kha hi lava swona khalanga yi khomeni kwalano hi ku ni la ku mi byela ku kahle swi endlisiwa ku yini hi ku a ni hamise pfala mo ni khomela tani hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rito leri nga le ku tweni ri vulavulaka na mina muyingiseri Munghana Lonene FM i brigadier Hlulani Mashava va suka ka ndzawulo ya maphorisa Limpopo kasi ke hi vo va nge le ku hi nyikeni xifaniso xa ku swi le ku fambiseni ku yini ka n'wina mi nga na ku tsakela ka ku va maphorisa ya Munduku hi ndlela leyi tinhlayohlayo ti la henhla swinene vanhu vo tala va le ku kombeleni va le ku endleni swikombelo leswi swi kombisaka leswaku ku na ku tsakela a hi tivi kambe vanhu va lo hanganeka va lava mintirho kumbe timhaka ta ku vo tsakela ki kambe sweswo ta swi tshikela n'wina hi ngheni ka swona hi mani ya ka brigadier kahle hi loyi munhu le ku yingiseleni wa swi tsakela ku na yena a hoxela xikombelo xa yena ku ndleka yini
leswo sungula ni nga vulavulaka swona Khalanga i ku ri munhu u fanele a va a ri na a smartphone or a smart device leyi kotaka ku va yi n'wi pfuna ku va a nghena aka inthanete. Ni ngo ni kombisa leswaku timasipala ta hina ngopfungopfu eka minkarhi leyiwani ti le ku pfuneni ngopfu swinene hikuva nkarhi wun'wani ti nyika Wi-Fi ya mahala kumbe data leyi vanhu va nga yi accessaka mahala ngopfungopfu eka timasipala ta hina. Lava nkarhi wun'wani va nga va ku va ri na tifoni leti ti supportaku sweswi swa technology kambe va ri hava ti-data. Van'wani va nga ya na kolomu ka vamasipala va ya vutisa na swa ku ti kona tilayiburari leti nkarhi wun'wani na tona ti nyikaku vanhu Wi-Fi ya mahala loko mi kha mi jikajika lomu amadorobeni na kolomu switandini. Kun'wana mi vona vanhu va yimayime kolomu tigedeni van'wani va yimayimile kolomuya loko mi langutisa mi kuma ku vanhu va ko va hlayile hambi swi ku va endla yini. Hi minkarhi yo tala vanhu lavaya va va kha va accessa Wi-Fi leyi va ku yi ri kona. So a ni ta vula tanihi hikuva ni karhi ni vulavulela maphorisa leswaku vanhu a va tirhisi ti-Wi-Fi leyi hi ndlela leyi nga fanela hikuva ha swi tiva leswaku vanhu va ka hina vo tala ngopfungopfu vantshwa va pfumala mitirho. So i nkarhi wa kahle wa ku sweswiwani hi tirhisa ti-Wi-Fi letiwani hi kha hi endlela ku va hi kota ku va hi apply swikombelo swa mitirho hi ndlela yaleyo. Ni ngo ni vula ku ri as part of the drive ya hina la Limpopo ku na tindhawu to karhi leti hi nga ti-identify. Ni ngo tsandzeka ku va ni ti vula mavito sweswiwani hikokwalaho ka ku swikombelo leswiwani a swi se basisiwa kusuka ka lava va le henhla va hi rhangelaka kambe ku ta va na tindhawu to karhi leti hi lavaka ku ti targeta tanihi maphorisa ku hi suka hi ya kona lehi hi ya simeka mapfhumba lama ma hina hikuva masiku ku na tindhawu leti nkarhi wun'wani ti vitaniwaku hi xilungu va ku hi ti-deep rural. Loko va ku hi le deep rural mi kuma ku a ku na nchumu swo khomeka so va nga ka va nga kumi na vukorhokeri na nchumu bya masipala na tilayiburari tindhawu teto ku hava. So tanihi maphorisa hi ta suka hi ya le ka tindhawu letiya hi ya kombela vaakatiko ngopfungopfu vantshwa ku va ta vonana na hina hi va pfuna ku va va endla swikombelo swa ku va va apply va ta va maphorisa. Ha swi tiva leswaku tiko ra hina ri ngheneriwile hi timhaka ta vugevenga hikokwalaho hi languterile vantshwa lavawani ku va ta khomisana na hina va khomisana mavoko na hina ku va hi lwa na vugevenga etindhawini ta hina Khalanga. A ni tivi loko ri ku swi ni tlurile kambe loko ri ku swi ni tlurile ni khomeleli brigadier hi marito man'wani tanihi ndzawulo ya maphorisa a mi tholi swisiwana munhu loyi a nga hava smartphone i endla yini i endlisa ku yini i hava foni. Hi thola swisiwana hi thola vanhu hinkwavo hikokwalaho ni mi byerile loko ku na tindhawu leti hi ti vitanaka ku i ti-deep rural kumbe tindhawu letiya ti nga matikoxikaya letiya ta ku ma swi vona na ku ka hluphekiwa hikokwalaho ni vula ni ku leti hi nga ti langutisa hi hleketa leswaku letiwani ti hluphekile kumbe ti siwanekile ngopfu hi ta va hi kha endla mapfhumba lawawani ya ku hi teka vukorhokeri hi byi yisa vanhwini vanhu lavawani va ta kota ku va va endla swikombelo swa vona leswaku va kota ku va va thoriwa tanihi ku va va maphorisa. Mi ta tsundzuka ku ka nkarhi lowu nga hundza vanhu va vuyile va va na swisolo swa leswaku tindhawu tin'wana leti hi kona ku fanele ku ya hoxeriwa kona swikombelo swa vona swa ku va va ta thoriwa tanihi maphorisa ti va ti ri kule ene va tsandzeka ku va va ti fikelela hikokwalaho ka ku pfumaleka ka swa le mandleni. Hi vuyile hi vona ku ko tala vanhu vo tala va hina na loko mi languta ti-data ti-statistics ti vula leswaku almost every household kumbe ndyangu wun'wana na wun'wana swi nge endleki ku nga pfumaleka ku va wu ri na riqingho ra le nyongeni endyangwini lowu wu sapotaka na swilo swa thekinoloji hikokwalaho ku fikiwile ka xiyimo xa ku ri vanhu va languta leswaku vanhu a hi endleni na ku swilo leswiwani swi endliwa leswaku vanhu va kota ku va va fikeleriwa hi xitalo nakambe swilo leswiwani swi endliwa swi basile swi un'wana na un'wana a kota ku swi vona ku swi endlisa kwini hikokwalaho sweswiwani hi kota na ku mi byela tinhlayo ku ri hi siku ro sungula already a hi ri na over 67,000 wa vanhu lava nga apply and majority ya vona ni kombisa leswaku ve le Gauteng van'wani ku ta va le KwaZulu-Natal nakambe ku ta va le Limpopo. Se ni pfuneni ku twisisa ku kahle ku laveka yini ku munhu a ringanela ku endla swikombelo leswi handle ka swa thekinoloji ka yena i fanele va ri munhu wa njhani? U fanele a ri munhu loyi a nga basa a nga ri ku na criminal record kumbe a nge se tshama ku a khomiwa nakambe ku tintiho ta yena ti kandziyisiwa mi kuma leswaku u vuyile a voniwa nandzu na le khoto ya nawu nakambe munhu loyiwani u fanele a va a pasile
ta nga khume kumbe grade 12 hi ku vulavula ka manguva lawa nakambe a ri munhu loyi a nga kahle a nga basa a nga vi munhu loyi a tinghenelerisaka ka timhaka ta vugevenga hi ku loko u tshuka u kuma ku u tshame u tinghenisa ka timhaka ta vugevenga tshamile u khomiwa nkarhi wun'wani tirhikhodo ta wena a ti basanga swi ta va tsala hi ndlela yo yaleyo xin'wana lexi lava ku vula xona i ku ri vanhu lavawani va fanele va ri physically fit and young loko hi ku physical fit hi vula leswaku ku fanele ku loko ku ri jaha lera mi swi vona ku yi jaha tiyela loko ri nhwana mi n'wi vona ku yi nhwana loya wa ku hakunene na loko a tsutsuma mi ta twa na swigingi i munhu loyi a nga tiyela a nga ta ku va a kota ku fikelela na tidyondzo leti ti endliwaka na loko vanhu va ri training hi ku loko va ri training vanhu va trainiwa leswaku va kota ku va tiya na ku va kota ku endla swilo hinkwaswo leswi nga fanela ku va swi endliwa ku va va ringanerile ku va maphorisa maphorisa ma fanele ma ri fit Khalanga. na mi twa ku na swihehlo swa ku vanhu van'wani va tsutsumela van'wani ni swi twa ko tala leswiwani xivutiso i ku hikokwalaho ka yini loko namuntlha mi kha mi kumbexana a hi yimani xivutisisa leswi xivutiso lexi nomboro leyi mi yi lavaku i nomboro mune naswo hikokwalaho ka yini vanhu va famba ti-training leti va ze va fika va yisa na ti-account number na hinkwaswo kambe va nga ha vitaniwi ku ya sungula vuphorisa? Mi ngo ni hlamusela leyi yo sungula ya ku ri van'wani va hlamusela leswaku va ya va ya tsutsumeriwa hi van'wani kumbe van'wani a vo tshama ku lomu va tshama ko va ya tsutsumeriwa. Mi ta vula leswaku leswiwani ko va mavarivari a ku na mhaka yo khomeka hi minkarhi hinkwayo hi tshamaka hi vula ku loko ku ri na mahungu ndlela ya muxaka lowu a va humeleli vanhu va ta hi byela ku Brigadier Mashava u yile ya tsutsumeriwa hi Khalanga hi na vuxokoxoko hikokwalaho loko va endla sweswo hi ta kota ku va hi lavisisa hi ya mahlweni kambe loko vo vula leswaku Brigadier Mashava u tsutsumeriwile mara va vuli na ku u tsutsumeriwile hi mani ma swi vona ku hi to va hi kha hi jikajika ndhawu yin'we hi nga kumi solution kambe ka swin'wana leswi mi nga vula swona leswaku hi lava hlayo yi ngani ni ngo ni kombisa ku eka malembe mambirhi manharhu lama nga hundza president wa hina u vuyile a simeka pfhumba ra project 10,000 leri lembe rin'wana na rin'wana hi vuya ku hi teka vanhu recruitment leyi hi nge le ku yi endleni Khalanga i recruitment leyi ya vanhu lava va nga ta famba lembe leri taku loko ri sungula kambe lembe leriwani ku vile na vanhu lava nga famba va 4,500 ku sunguleni nationally ivi ku tlhela ku vuya ku va na van'wani va 5,500 so i ti-phases loko vanhu va tekiwa hi ti-phases kumbe va tekiwa hi xiphemu mara a lembeni ku fanele ku va ku tekiwile vanhu va 10,000 ni ngo ni hlamusela ku ri vanhu va nga tlhavisiwi hi tihlayi leti va twaku ku ti tele ngopfu aka malembe mambirhi ma nga hundza ni kha ni tirhela Limpopo ni swi vonile hi minkarhi yo tala ku karhi wun'wani swifundakulu swin'wana swi fika na laha swi pfumalaka vanhu va maphorisa swi ta le ka xifundza xa hina va ta kombela sweswiwani ni nga mi byela ku na vanhu lava nga apply va ri la Limpopo ka lembe leri nga hundza kumbe na man'wani malembe malama nga hundza va aplayile swilo swa vona swi ri la Limpopo kambe hikokwalaho ka ku Limpopo yi va yi ri na vanhu vo tala ni kuma ku a swi koteki a hi ngo xikombiso hi lava ku teka vanhu va 500 kusuka Limpopo kambe vanhu lava va faneleke ku va tekiwa i 1,000 ku ya hi swilaveko leswi hi nga swi veka so loko va ri va 1,000 swi vula ku lava nga ta va na kateko va 500 hi ta va teka kambe 500 leya yin'wana hikokwalaho ka ku va hi tiva ku yi ringanerile na yona swifundakulu leswin'wana loko swi xota a hi nge Northern Cape yi xota yi ku yi lava 100 ha swi kota ku yi nyika hi ndlela yaleyo ivi mi hlamala ku munhu loyi u apply ri Giyani kumbe u apply ri ka Malamulele kambe sweswiwani loyi u ya tirha North West at Klerksdorp kumbe loyi u ya tirha a East London a Eastern Cape swi ta njhani so hi swona sweswiya hi va ku hi ta hi kombisa so vanhu va nga hetiwi matimba hi tihlayi leti va ti twaku a va apply swilo swa vona va swi endli swi basa va ta swi vona siku rin'wana dyambu ri ta va tlhavela xihehlo xo hetisela i ku veri ko fana na le Limpopo vanhu lava rhangaku mahlweni hi ku thoriwa i vaVenda ku tala ngopfu vona ku tlula tinxaka letin'wana xana loko mi kha mi thola malanguta ti-demographics ku a Limpopo va fane va loko ku ri ku hi ku ya hi population na Vatsonga va ka hina na vo va ringanela ku va xiphemu xa ku va maphorisa i swihehlo leswi taku Brigadier? Swihehlo leswiwani i swihehlo leswi swi nga tiyisisiwangiki siku rin'wana ni ta lava ku ni mi lavela na tihlayi teto swa olova ina ko va ku sweswiwani
mini khomile off guard ni nge koti ku va ni hlamusela kambe mina na swi tiva laha ni nga kona ku ku na maphorisa mo tala ya Vatsonga ku na maphorisa yo tala ya Vasotho kumbe Vapedi ku tlhela ku va na hayi mati va hindzeneni homework mi nga ta ri mi ni byela ku n'waxemu mi fambe na mi humese vanhu vangani mi nga ta ri ni ta mi byela ni ta mi lavela tihlayi teto hi ku hatlisa loko ni tikuma hi mina na n'wina moyeni khalanga hi ta va hi ri swin'we na vayingiseri va kota ku twa leswaku loko hi teka vanhu hi nga hlawula a ku na xihlawulambala a ku na ku langutisa tribe a ku na nchumu hi teka vanhu ku ya hi fairness na transparency ya leyi a ni ka ni vulavula hi yona swilo swa hina swi va swi basile swinene hikokwalaho na system leyiwani yi ta hi pfuna ku ya mahlweni ku ri swilo swa hina swi va swi basile swi ri swilo leswi nga kongoma swi nga ri ku na ku kombetelana hi titihu loko hi hetile. Brigadier ni kombe ku mbutisa xivutiso xin'we kambe xi hlamuleli loko ni vuya ka nhlokomhaka ta mahungu xivutiso xi ri loko se va hlawuriwile vanhu lava ta tlhela va ya tsala sweswi va nga tsarisa swona swo tsala hi tipensele ke nako hikokwalaho ka yini ku tirha pensele ku nga tirhi xitsalo kambe loko ni vuya aka tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM sale leyi minete ni na ku vulavula na tatana Neil Xikwambani kambe ke ni nga siya ka vona brigadier ni pfuneni veri loko se ku ndliwe xikombelo lexiwani va ta tsarisa sweswi va famba va ya xingwedzi va tsala va ya kwihi va tsala na swo hikokwalaho ka yini ku tsariwa hi pensele ku nga ri xitsalo ya hi xin'wana xa swivutiso leswi mi nga ni kuma ni nga swi hleketangi kambe lexi a ni nga ta vula xona mi ta tiva leswaku tihlayi ta hina ti tele swinene loko a ko va ku tihlayi ta hina ti nga talangi ngopfu ni hleketa ku a swi ta olova nkarhi wun'wana na ku loko vanhu va tsala ka system kumbe electronically mara timhaka ta ku hikokwalaho ka yini va tsala hi pensele i swilo leswi ni nga ta swi lavisisa ni kota ku vuya ni hlamula kambe swihehlo swa ku nkarhi wun'wana vanhu va vuya va tsaleriwa hi pensele va vuya va susiwa van'wani va tsutsumeriwa hi vanhu va vuya va swi ku yini leswiya ko va va ri ntsene khalanga hi nga swi landzeleli loko vanhu va ri na swona leswi va ri na nchumu wo khomeka lowu va nga wu kombetaka va ku vona nkarhi wun'wani va kanganyisiwile kumbe va twa va nga hindzisiwangi kahle a va ti na swilo swo khomeka ku hi kota ku lavisisa na sweswiya swa tipensele loko munhu a ku yena a tsarile kahle swi te yini ku na munhu a nga n'wi tsutsumela a va ti hi kota ku va hi swi lavisisa hi ku vukungundzwani a hi fambisani na byona hikokwalaho hi lava leswaku vanhu va tekiwa on merit va tekiwa hikokwalaho ka ku va va fanerile ti-results ta vona kumbe mbuyelo wa vona wu fanele wu va vulavulela ku vona va kota ku va ya mahlweni khalanga hi va tinjombo loko va ya mahlweni va ka va ti lunghisela ku va apply ku va joyina maphorisa brigadier cancel swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta hi swona cancel khalanga va na siku lerinene I cancel brigadier Hlulani Mashaba a hi bula na vona kusuka ka ndzawulo ya maphorisa Limpopo mbatwile va vulavurile loko hi suka aka ndzawulo ya maphorisa hi ya ka ndzawulo ya rihanyo tatana Neil Xikwambani va yime kulunga ku va ta kota ku va bula na hina tatana Neil Xikwambani hi va na vona nhlekani lowu hikokwalaho ka ku va un'wana wa vayingiseri tolo a hehle leswaku i suka ka health center ya le ka Bungeni yi nga vekeriwa ku yi ta va na lava va ti extended public works program personnel EPWP va mune kambe ku tiva nharhu se vengeri lowa mune ku hehliwa leswaku i vuya kuma ntirho kwala xikarhi kambe ke leswi swi va tshikelelaka na ku tlula mpimo i ku vanhu lava nga laya wun'we i huma amatangari vambirhi va huma Chififi kumbe wun'we huma Chififi vambirhi va huma matangara na ha swi tsundzuki ku swi ndlise ku yini kambe ke ako hikokwalaho ka yini ku nga ri vanhu va kwalaha kusuhi hi ku hi milawu ya extended public works program yi vulavula hi vanhu lava va nga kwala kusuhi se lava swi tivaka kahle hi la tatana Neil Xikwambani hi ku hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona tatana Xikwambani cancel swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina inhlekani inhlekani washi inhlekani le ku va mi a khensa swinene na ku amkhensa swinene minkarhi hinkwayo loko hi mi lava va Xikwambani hakho hamkuma mi tshama mi loma ribyasi a ti tshama hi mi vulavula ku biha la hi ku Xikwambani kwala va nga swi ku makumeka a khensa swinene xitori hi xexo mi angula mukwini Xikwambani a na mi twani loko mi introduce topic because a ku miyerile haleni ka mehe he vona
motiva hi okay kambe mhaka hi leyi tolo ku ve na muyingiseri la muyingiseri loko a fika a ku yena I huma a health center ya le ka Bungeni loko a huma health center ya le ka Bungeni I vilerisa hi vatirhi lava nga tisiwa va EPWP hehla leswaku vatirhi va EPWP lava nga tisiwa a health center ya le ka Bungeni un'we huma Matangari vambirhi va huma Chififi kumbe un'we huma Chififi vambirhi va huma Matangari a na ha swi tsundzuki ku swi ndlise kwini kambe un'we huma tlhelo lava miri va huma swin'we se angeri kasi EPWP ya le ka health yi tirhisa ku yini hi ku kuna vanhu la ka Bungeni amanyunyu aka n'waxinyamani ka Chavani ka Matsila ka Abasani ka Bode kwala kusuhi mara ava vitaniwangi ku va ta va vona va tirhaku ka mintirho ya leyi lavekaku le ka a health center le ka Bungeni se van'wana vanhu va ta na tinhlamusela yona ku hey n'we mi swi tivi n'wina a hi laveni lava swi tivaka hi yo mhaka hi kombele n'wena inkomash ni nge sungula hi ku basisa issue ya I think mhaka yikulu le ku va lava ku vulavula hi yo I issue ya locality kumbe laha tliliniki yi kumeka kona kumbe vanhu lava fanele va tirha eka EPWP va fanele va kumeka kona mara I think hi fanele hi swi clarify sweleswo ku not even on the circular kumbe eka advert laha ku nga kombisiwa ku laveka vanhu va ndhawu ya yeleyo ntsena hi laha hi fanele hi sungula kona because loko u languta EPWP hiyo yi tele ku pfuneta hi ku hunguta vusweti ku nyika vanhu lava nga tirhiki vuswikoti ku va va tirha swo karhi for nkarhinyana ku va kota ku va na vuswikoti hala tlhelo na ntokoto eka mintirho yo karhi mara loko swi ta ka mhaka ya locality a ku na specification that's why na loko yi advertise ku fana na ntirho wihi kumbe wihi lowu computeriwaka hi mani na mani on the market so the only claim leyi nga va ku kona leyi nga va ku valid kumbe lexi ni nga va swi vulaka ku mafambiselo ya matholelo ya ti-EPWP leti vulavulaka hi tola I mafambiselo ya ntolovelo ya matholelo ya vanhu kumbe recruitment laha swi navetisiwaku ivi vanhu va endla swikombelo va shortlistiwa lava qualifyaku ivi va interviewa lava pasaku va interviews va thoriwa so hi wo matirhelo ya kona so a ku na issue ya locality as such ku langutiwa mhaka ya ku qualify ka vanhu ku ya hi ti-panels leti swi tivaka swi tirhisa so ku shortlista vanhu voho va valava va ri kwalano hi laha I think ni nga hlamusela ku fika kona na swi navela ku yisa mahlweni mara mi nge ni yima kwala for now na khensa ku swinene xivutiso lexi xi lo na fika xi ni tsundzuxa siku rin'wana ni nga va na secretary ya ANC a Limpopo va tshame kwala ku ta muyingiseri a ku I ya lemuka ku a Limpopo vanhu lava va ku va ri xiyimo xa kahle xa ku thoriwa lava rhangaku mahlweni I va Venda lava taku va mahlweni I va Pedi lava taku xa vunharhu I Vatsonga leswaku Vatsonga va Vancila hambileswi hi katsaka na Vandebele na yinini kambe a hlaya tinhlayo letinharhu loko ku ve swi tani tatana Xikwambana swi nga koteka ku ndzawulo yi hi byela ku sweswiwani loko yi ndle ti-EPWP yi thole vanhu vahi ku ndlela ku swi ta kota ku va nga ha vileli hi locality hi ku tiva ku tinxaka leti ti khomiwe ku ringana kambe mi nga se ni hlamula ni pfumelele ni sungula ni hundza hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona tatana Xikwambana ahe mos mi hi pfuna njhani kwalano hi ku so mhaka ya tinhlayo loko swi ta ka mhaka ya tinxaka it could be a little swi nga tshika swi karhatanyana katsongo kumbe ku teka mara a ni la ku nghenelela ngopfu ka ti-debate ta ku thoriwa ngopfu vaVenda kumbe Vatsonga kumbe Vapedi or not hi mhaka ku institution leyi ni vulavulelaka yona a yi swi langutisi ngopfu sweleswo mi nge ni swi veka hi ndlela leyi loko swi teka mhaka ya recruitment va fanele ka fomo hakanyingi kumbe ka Z83 kumbe ka CV a ku na lava vutisaka ku u Mupedi kumbe u Muvenda kumbe u Mutsonga xa nkoka leswi swi vutisaka I ku u Muntima kumbe u Mulungu or u Mukhaladi na because classification ya vaVenda na Vatsonga na Vapedi kumbe Vandebele ku va swi na la Limpopo na Mandebele
i ku i vantima va xipano Afrika. Now sweswo swi na a swi na bearing ku munhu i vulavula ririmi rihi. Now issue hi leyi, issue i ku swa endleka loko hi ta ka swo fana na swesweleswo maxa ku na tindhawu leti ku nga na ku nghenelelana, swi nga tlhela swi karhati, ku na tindhawu leti ku nga na ku nghenelelana as well. Not ku i meripa, ni lava ku nyika example endhawini leyi to fana na vo no nyika xikombiso ku fana na lava Gumbani na vo Kwinikwini, ku na vanhu vo tala lava nga na mavito na swivongo swa Xivenda va vulaka Xitsonga. Wa va kuma na vanhu lava nga na mavito na swivongo swa Xitsonga va vulaka Xivenda va tshamela ku tlhela la Venda. Laha ni humaka as well ku tale Vapedi, ku na Vapedi vo tala vulaka Xitsonga, ku na Vatsonga vo tala. So hi swi tirhisa ku loko swi kwala bya mhaka ya ririmi ku nga ri issue loko swi teka mhaka ku thoriwa, mhaka ku thoriwe vanhu lava va vona va ri na vuswikoti ku ya hi process leyi yi landzeleriwa. Xin'wana lexi karhataka ngopfungopfu loko swi teka mhaka ya ndhawu hi leyi muhaxi, ku fana na sweswo vulaka ku munhu i wa le ka kumbe u apply ka Bungeni u huma eMatangari, a ni sure hi distance ta tindhawu ta khosana ku tiva Matangari na vo Kwinikwini, mara ni lava ku mi nyika xikombiso hi mhaka ku mintirho i issue ya competition, ya competeriwa mintirho. Mi kuma ku hambi loko munhu a apulayele ka tliliniki ya ka Bungeni swa endleka a tirhise adirese ya ka Bungeni, laha shortlisting team nkarhi wun'wani va nga va tivi vanhu, nge tivi vanhu hinkwavo lava tshamaka ka Bungeni by the way, hambi vo tshama kwalaya. So munhu va n'wi shortlista, no nyika xikombiso loko va n'wi shortlistile mi kuma ku va nga va n'wi shortlistile va nga chekanga mara mi kuma ku CV yi ri huma ka Bungeni. How would they know until after then va lavisisa va swi tiva. But then again xin'wana lexi i ku hi na Vatsonga vo tala lava nkarhi wun'wani va nga va patirha vo North West, Mpumalanga, kwini na kwini tanihi maphorisa and so on, ma-traffic 99. Ku na xirilo xa ku na vanhu vo tala va humaka Giyani lava tirhaka a Orlando na Lamoro ka police station va vulaka Xitsonga. So are we saying ku in those places vanhu lava nga na grade 12 na ti-license va fanele va ku vanhu lava va tlhelele Giyani va tirha police station ya le Giyani and so on? It can't work like that. Hi mhaka ku mintirho it's a competitive arena, i ndhawu leyi ku kompiteriwaka kona swinene. Munhu wa ka Bungeni a nga ha competela for ntirho eMatangari for instance, if there's a job a nga ha competela ntirho a Johannesburg la no mhaka hi mhaka ku swi na swona swesweleswo hi ku ya hi loko a mo va mi tirhela SABC ku nga ri xitichi xa munghana loyi SABC yi nga corporate mi ri la Polokwane, swona a va fanele va ku famba mi ya tirhela SABC ya le Giyani kumbe ma le Giyani na kumbe mbilo vatsongo. So ti-dynamics teleto ta karhatanyana loko swi ta ka milawu ya mathole ngopfungopfu na mhaka ya constitution ku nga mafambelo ya tiko. A wu swi koti ku leswiwani ku kandzela munhu hi ririmi loko u n'wi thola, ku kandzela munhu hikuva hi ririmi leri a vulavulaka loko a thoriwa entirhweni. Of course a swi tiva ku swi vanga swiphiqo swo tala ngopfu mhaka ku i competition. Mi kuma vanhu lava humaka nkarhi wun'wani va humaku etindhawini to karhi va va na nkingha a Sekhukhune for instance va ku why vanhu va ku vulavula Xitsonga va tirha laha, a Waterberg va ku why vanhu va ku vulavula Xivenda, eVenda va ku vanhu sweswo swi va na ti-problems matlhelo hinkwawo, mara lexi xi fanelaka i ku swi nga lava ku hi amukelana tanihi vanhu lava va nga va rixaka ra ntima, lava va humaka kola xifundzeni xa Limpopo ku vutomi byi ya mahlweni. Just for instance a ku na timayini eGiyani na le Tzaneen laha ni humaka kona, vamakwerhu vo tala lava tirhaka timayini va tirha tindhawu ta vo Beresfort, va tirha tindhawu ta vo Thabazimbi, va tirha tindhawu ta vo Middleburg na le kwini. Now are we saying ku vanhu va le Thabazimbi na le Beresfort va fanele va hlongela va tata wa hina lava tirhaka timayinini va ka va tlhela va tirha timayini ta le Giyani na le Tzaneen? Swi le tirhi muhasi, a hi leswi fanele swi tirhisa xiswona. Xikomba ni mi twa kahle leswi mi nga swi hlamusela ene ni yima na n'wina laha ni lavaka ku kumbexana na n'wehe tanihi ndzawulo mi pfuna vaaki i ku ku na xifaniso lexi xi nga tumbuluxiwa, xi na ntiyiso kumbe xi na ntiyiso i yin'wani mhaka. Xifaniso lexi nga tumbuluxiwa hi xexi xi nge lava va nga na nkateko wa ku thoriwa i va ririmi ra Xivenda ku tlula lava van'wana, i xifaniso lexi nga creatiwa. Se xivutiso i ku n'wehe tanihi ndzawulo mi swi sivela njhani ku na munhu loyi a nga ka nghomungomu a swi tiva ku siku rin'wana na yena a nga tikuma a kha a tirha Matangari, kumbe munhu loyi a nga ka Malamulele a swi tiva ku na a nga hi ku fana na sweswi lava va nga tisa xivulavulelo la veri munhu loyi a taku ku tlineni la a veri a thoriwe ka Bungeni, veri ka Bungeni ku na le ka Bungeni ku na le ka Bode kwala tlhelo a Bodze la tlhelo ke le health center, ku na vanhu va le ka Mashawu, ku na vanhu va le ka Chavani ka N'wamatata ka N'waxinyamani
kwala tlhelo ka health center leyi korhokela ku vova lava va health center leyo kambe amatangari sweswi mi nga mi ku tivi inda loko i reference ya we ku ri kwala health center inda na le Thohoyandou loko i ya kaya se swin'wana swa leswi xifaniso xexo n'wina tanihi ndzawulo mi va pfuna njhani vaaki lava taku na miehleketo yaleyo swa koteka ke mi ku ha swi tiva ku i competition hi ku swi ta vula ku sweswiwani loko mi hi tshamela xikwamani hi ta vula ku loko sweswiwani ho fika hi kuma rixaka rin'we ri ringa ka management ka ti-level hinkwato ka tindawulo hinkwato mi ta va mi kha mi ku hayi i competition ivi hi komba ku himpela competition ku humesiwa maphepha lama na lamaya well ni ta tlhela ni yima nakambe hi matilo ni nga ma vula ku a ku na basis kumbe lexi hi nga yimaka henhla ka xona hi ku sweswi i nkarhi wa ku a ku thoriwa vatsonga sweswi a ku thoriwa vavhenda sweswi a ku thoriwa vapedi and what not nawu wa tiko wu nge hi pfumeleli but also na ku a ni na vutivi bya leswaku xana xifaniso lexi xi nga va xi va koho hi vulavisisi lebyi nga endliwa kwihi hi mani na koho byi humeseriwa kwini because swi nga endleka mi kuma ku ni nga fanekela ni ta lamoya ni ta clarify swilo leswi nkarhi wun'wana vanhu vo ngo swi imagine ku swi vona hi tlhelo leri va nga le ka rona because hi minkarhi yo tala mahaxi hi langutisa swilo ku ya hi laha vanhu va humaka kona for instance ku na tindhawu tin'wana leti va ku nga ri ka ndzawulo ya rihanyo ntsena ku na ti-issues ta timasipala na tiyinini laha mi kuma ku vanhu va rixaka ro karhi va ri laha hi rixaka ro karhi based on that mara hi tlhelo leriya rin'wana mi kuma ku va rixaka leriya rin'wana va rila hi leriya rin'wana ri rila ku hi van'wana hala tlhelo so i swilo leswi swi va ku swi karatanyana ku va hi nga kota ku yima laha hi swi clarify mara again lava ku vanhu va swi twisisa ku leswi swi tirhisaka swo i ku a swi olovi ku ya hi rinkulani because ni la ku vulavula ku ya hi ku landzelela nawu ku sweswi i nkarhi wa ku thoriwa vatsonga i nkarhi wa ku thoriwa vanhu lava nga na vuswikoti ku ya hi milawu leyi nga vekeriwa kona maybe nkarhi wun'wana swi nga endleka ku ya le mahlweni mfumo wu nga boheka ku cinca matirhelo ya matholelo wu ngetela mhaka ya tinxaka loko swi ta ka mhaka ya ku languta ka vanhu lava thoriwaka ka tindhawu to karhi maxi ni khomeleni tani hi hundzisa lexi sweswo mingisero munghena Lonene FM komandlela lava ni nge le ku buleni na vona i tatana Neil Xikwambani va vulavulela ndzawulo ya rihanyo a Limpopo endzhaku ka loko un'wana a hehle ku le ku thoriweni rixaka ro karhi ku tlula rixaka ro karhi eka health center ya le ka Bungeni i case study leyi nge le ku tirhisiweni sweswiwani kambe ke va kombisile tatana Xikwambani lako loko ku thoriwa ku va kha ku langutiwa vuswikoti se swi vula ku va ka hina pfumelani ku loko mi nga thoriwanga a mi na vuswikoti hi ku komisa kumbexani va vula sweswo a ni tivi na ha ri na vona la layinini la tatana Xikwambani a hi hetiseleni ni lava ku kamba ku extended public works program loko yi langutiwa hi tlhelo ra n'we ra ndzawulo ya rihanyo yi hambana kwihi na leti tin'wana ti-program teti ti nga koho ti-extended public works program leti ti ndlaku ku va fika va teka kwala mugangeni va ku lavawani va ta ya va ya endla leswi lavawani va ta ya va ya endla leswi leyi ya n'wina i yini xi ti hambanisaku xi ndlaku ku swi fambisisiwa sweswi mi nga swi hlamusela loko mi sungula so maybe xo sungula mi nga ni rhanga ni ringeta ku lulamisa laha mahaxi ku na swilo leswi nkarhi wun'wana swi nga ri ki ti-opposite loko ni ku vanhu ku va nga thoriwangi a hi mhaka ku va na vuswikoti a hi mhaka ngopfu sweswo i mhaka ku nkarhi wun'wana eka vanhu lava nga na vuswikoti ku laveka nhlayo yo karhi leyi nga kotiki ku fikelela vanhu hinkwavo that is why loko munhu a thoriwa ku endliwa leswi va nge i shortlisting so loko vanhu va shortlistiwa swi vula ku hinkwavo lava nga shortlisting va voniwa va na vuswikoti kumbe va faneriwile ku va nga tirha ntirho wo karhi mara mhaka ku va shortlistiwa va ri 10 nkarhi wun'wana ku laveka vambirhi swi nge endleki va thoriwa va ri 10 so ni twa ku ene loko va ri vambirhi Xikwambani swi vula ku mi ri na vanhu va ntlhanu mi nge teki lava va nga ri ku na vuswikoti bya le henhla ku tlula bya le hansi ku tlula lava van'wana a ni na va lava va ta phikizanisiwa ivi mi kuma ku lava nga na vuswikoti bya le henhla hi lava mi tekaka voha swo yeah well a no la ku yi basa hi ndlela loko swi nga tikomi nga ku hi ri lava nga thoriwangiki mhaka ku at all lava na vuswikoti mhaka ku loko ku phikizana ri fanele ku tekiwa nhlayo ya lava va leswiwana nhlayo hi ku hi mavonelo ya mara mi ta va teka njhani Xikwambani mi va teka hi byo vuswikoti
no point leyi lava ku yi driver mash I ku va tekiwa hi vuswikoti but I'm saying ku loko vanhu va za va shortlistiwa swi vula ku va na vuswikoti but then ku nga laveka lava nga va ku na vuswikoti ku nga va kombisaka ndlela ya le henhla vuswikoti ku tlula lava van'wana yo mara ku veka ti-interviews kumbe lava kotaka ku ti-expressa ku swi swa ku tanyatanyana se swi vula ku lava salaku a va swi kotangi ku ti-expressa se swi vula ku a va na byona vuswikoti lebyi byi nga va tsandzisa ku va sala hi swona ni vulaka so no mara ni twana ku yi na ku insight exikarhi leswi ni la ku basisa nyana swona na swi tisa ku mani twisisa well a hi languteni leyi mi nga yi vutisa ya leswiwana nkarhi wun'wana swi nga endleka va yi langutise hi ndlela leya leswi swa community work programs leswi endliwaku ka timasipaleni leswi endliwaku ngopfu ku ya hi swi endliwaku at the ward based level minkarhi yo tala mi ku swi endliwa at that level ku va ku ri na ti-allocations ku ya hi councillor hi ward yo karhi ivi councillor ku va ye a identify ku vanhu va kwalaha tindhawini ta kwalaha ku ya hi swilaveko leswi va ku swi but then again you'll be surprised na ku loko mo swi landzelerisa kahle mi ta kuma ku na problem ya ku nkarhi wu ta hiba xikwambani wu ta hiba nkarhi ku ndlela ku nga hibi n'wina leswi swa n'wehe swi hambanisaka leswin'wana EPWP ya n'wehe yi hambanisaka leti tin'wana yi ti hambanisa it's not word based encini xi ndaku kumbe nga tindli word based in most cases you also include another issue statistics because loko mo langutisa program leyi yi va yi lava ku pfala tigepe ta vatirhi va tindlela va swiyenge swo hambanahambana including na ti-qualified people ku na vanhu vo fana na ti-administration ku na vanhu vo fana na ti-HR finance swo tanyatanya so minkarhi yin'wana a swi olovi ku you can go and recruit those kind of things at the workplace level but u swi lamba at the holistic eka xiyimo xa le henhla nyana ku kota ku kuma vanhu matlhelo lawa hinkwawo na lava nga na vuswikoti hi ndlela yona yeleyo na lavo basisa mindzisa sweswo kunene muhaxi ku ya hi leswi na matsalelo ya masiku hinkwawo ya vanhu vo basisa ya endlisiwaku xiswona ku ve hikokwalaho ka yini mi vitana EPWP hi mhaka ku EPWP muhaxi ni vula ku loko yi kha yi extenda a ni loko ku ri na kumbe no ka ni nga swi twisisi meko loko handbook leyi ni nga yi kuma yi ri ka public works tanihi lava a va ri vo ti-custodian ta extended public works program a yi fani na leyi n'we mi yi tirhisaka se xivutiso ku hikokwalaho ka yini yi vitaniwa EPWP no i mhaka ku i grant leyi yi humaku eka EPWP ku va hi pfala ti-gap ta vatirhi eka ndzawulo alright hi mi twile xikwamani hayi swi twa ka ri ni tshemba na valava va ri ku yingiseleni va ta va swi twele khenseni nkarhi wun'we inkomo tana khalanga dyondza ku va mi rhambile ku yi ta hlama inkomo i tatana Nel Xikwambani a va hundzisa hungu ku ya hi laha n'wehe a mi swi langute ha kona a va vulavula Xitsonga a ni vulavula Xitsonga a ku na nchumu ni xi hlamuseriwaka ku hundza kwalano swi le ka n'wehe ku n'we mi twe yini hi ku lexi xi vavaku hi ku twa ma swi tiva ku twa a hi twi swo fana hi kha hi yingisele xixin'we ya se ku n'we mi twa yini swa n'wina kambe hina hi vulavule na tatana Xikwambani va hlamusela leswi va nga hlamusela swona a hi swona hi gimeta kwala ni Ncindani very gimeta kwala Ncindani ku na ti-voice note ku na voice note yin'wana ni nga yi tsakela hayi namuntlha Ncindani ya tolo ni lava ku tlhelela ka yona ka vayingiseri ha tsaka loko va mi ta na mavonelo mi anamisa miehleketo mi kota ku yi kombisa ku miehleketo ya n'wi yi aname ku fika kwihi a khensa swinene na ha tsaka loko hi hlangana na swiyimo swa muxaka wolowo hi yo mhaka na loko mi twa hi tlanga marito ya n'wehe la moyeni hi va hi swi twile ku mi vulavule swilo leswi van'wani kumbexani va nga tsakelaka ku tlhela va swi twa nakambe ma va mhaka kona kambe hambiswiritano hi khenseli ku va mi hi lombe ndleve twana la ukayelele eka Afrika wa vulavula mhaka leyi ya swibedhlele yi karhatile ku yi xaka timhaka ta ku madokodela lama hi vona na wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka private so nkarhi wa ku tala loko vanhu va fonela yini va lava ku pfuneka munhu le ku pfuneka patient private
sweswi ta swi ka swi hlupha ku nge koti ku tirhana n'wari mbirhi yin'we tsankanga lexi nga le ku hi karhateni se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina vambuyangwana hi liya vambuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle ku loko a ha ri xibedhlele le thaba va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela vambuyangwana tsutsuma a pfuna awara ti ngeteleka ku fana mifola la ka vambuyangwana hi ku xiyimo xa xibedhlele ni nga xi fambisa loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku oneke na tifene hi vambuyangwana palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisera munghana lonene FM akombandlela Dunstan Mlambo judge president wa le Gauteng very high vanga va bo vanga va ka xiyimo xa kahle xa ku va deputy chief justice kambe la tholako i president se ta twa ku president va ri yini loko swibumabumelo swa JSC swi fike eka vona kama hi pfumeleli ku nongonoko lowu a humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula hi ku tisela nongonoko lowu kusuka studio 1 Masingita Mall Munduku again seke mi nga ya kayela nongonoko walowo wa Afrika wa vulavula sweswi i dzuma na mina hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani handle ka sweswo mana siku leri nenani tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Katsanale Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana lonene FM Makombandlela